Boris Tadić je najveći lažov u ovoj zemlji. Najveći lažov je onaj koji prekrši zakletvu. To nije obećanje. To je nešto što je dato narodu, to je nešto što je dato svim građanima, to je nešto u šta su se kleli carevi, kraljevi, patrijarsi, u šta su se kleli svi oni koji su do sada vodili ovu zemlju, vodili ovaj narod. Kada stavite ruku na Ustav, kada uđete u najveću instituciju srpske demokratije, u parlament Srbije, i kada pred svim narodnim poslanicima, to znači pred narodom Srbije i svojoj javnošću kažete da ćete biti njen predsjednik ili ćete ih predstavljati, a onda saznate da vaša stranka baš nema dobar rejting, pa sve to povučete da bi mazili kokoške, muzili krave i tako dalje, sve to uradite samo radi toga, onda ne zaslužujete još jedan mandat i nadam se da ste vi sigurni da do tog novog mandata neće ni doći. Svi ste svedoci jedne prljave kampanje koja se vodi protiv naše stranke, protiv našeg predsjednika i protiv svih nas. Vlast se ponaša, i to jeste, kao ranjena zver, koja je na kolenima, koja je svesna da je na izdisaju i u samrtnom ropcu, u agoniji, spremna je da uradi sve kako bi napravila haos u ovoj zemlji, kako bi nas ostavila u što većim dugovima, kako bi pokrali što više u ovim poslednjim danima svoje vladavine. Naš sadašnji gradonačelnik Mileta Mihajlov je obična marioneta Bojana Pajtića. On ne zna ništa drugo sem da se hvali tuđim uspesima. Hvali se kako je doveo brojne investitore, ali potpisani ugovori svedoče drugačije. Svedoče da je sve te investitore doveo čovek koji predvodi danas Srpsku naprednu stranku u Zrenjaninu, Goran Knežević. Čovek čija dela svedoče šta je uradio za ovaj grad i ove građane.